Hello, I giving Baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdi ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba ehak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdi ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Naging lupa hinanong siba, naging luching mo sing hinanong siba. Ado quite maruoy na. Isori matik mga na maghingba punsi da chakot pa ado eki pratana ni. Ibang umaki wapaw taminas. Ani subat Timothy pandub ani ipada kundagi na kundrag tangdok piyo. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 26. Ani subat Timothy pandub ani pada kundagi na kungataru. Ay ko ngasi gi wahai mati pandub mga pada nipanda ko lang minagani. At bado gi mang na sige mapamse ay ko hanapami na se. 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 26. Acho buyu mama gi manung da sana amasung lupa gi patra sing laibata natana u amasung laitang gi patra sing sulai adugo patra khara di luna amasung patra khara di tarai na sizna bani mamadu kana go mamina masabu pumna mag asidagi sengan jarabadi mahakti aphaba thabak pumna makida mag thaurang tawriba sengna sizna ba yaba sengdok laba amasung mapu gi da mag sizna ba yaba patra ogani na oibagi apa amasing adudagi chenthogo aduga Adugi mahuta aseng ba pungning dagi ibungo bu kaujaba single na dharma chenba thajaba nungsiba amasung ingthaba talu adu apang ba masung wakal tadaba wahang singna khana chaina ba thogali haiba khangduna laithogu adu isorgi minai amana khanagan ba oredabani adugi mahuta mahakti mi pumna maki mafamda pungning tappa mi bu tambiba ngamba amasung lalakpada khang haiba oigadabani maki mayok to leibasing bu pungning tapagal doina mahak na takpi gadabani makoi na chumba adu khangnaba isor na makoi gi pungning honghan bibasu yai makoi na wakal taraktuna mahaki ningba taunaba makoi bu phariba diabol gi langdagi nanthokpasu yai hausi gi mathe bandu manga padani pan hangdupi Matthew chapter 5 verse 8 Tamoy sing busing adu Yaiphabani maramdi makoina isorbu uzagani Tamoy sing busing adu Yaiphabani maramdi makoina isorbu uzagani Isorgi mating ni minis pranados Pai sor kunaki wahai dilaksari San bidna ku mating pangbi na ki aning ba sing chumnam sung seng na khangjaba mating pangbi akogi sonmur pi akogi pap ut pi akogi sonmum sung pap singdagi pungning hongjana ba panggalam sung pa mai khoi pinam bi wahai sigim pa na chris ai khoi ut pi akogi mag sek tum on thok pi pro ai khoi gi wakhal gi atan ba gi kan bi Upau sa taring manung di pas manung ngomong di paramdalam di lakado athem sing di kan bi thawai yaw na khawrang bagal lo na aseng pungning da tajab aseng ba thamoi da tajab da pinabi aduga na ki wai sing sa ekhoi gi lai haw le ba thamoi gi jaga da tahan bi dun ma heyan ba ekhoi gi punsi da gi ujaba da pinabi ipang asig numi asida ekhoi bu ataba sing khak oiba natana thabak tawba sing oiba da mateng pangbi Jesus Christ in Nigeria. Amen. Ako mamang no majing kar dagi Jesus Christ na Chingthakta Tambiba gi saruk amo oiriba Yaiphabasing amsung haraubasing haiba jaga sa ko mathang yang minari. Ako ngasi dumiti yang minagadoba Yaiphabasing amsung haraubasing gi tangkak adudi matiba mga padanipan ako hojik pathok tum tamina kraba thamoi seng basing gi matang ni
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯤꯕ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯄꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯊꯤꯕ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯄꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤꯅ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯔꯁꯁꯤꯡ ꯈꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯠꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ In this beatitude, Christ the King is declaring the rule of his kingdom to his people. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ इसम सम हाइब ओइबा तारगदि हाइबा गुणसिंग असि क्रिस्टियन खुदिंगमक्ता यावफम थोकपने फंगफम थोकपने अदुगा उफम थोकपने अदुगा हाइबा असि नोंगमना अखोइना ममांग नोमांगदि येंगबि खबा अदुगा नोंगमना चानबी हैबगी नोंगमना तेंगथाना ओइबगी नोंगमना थवाइ तोनबगी अदु नते हाइबा गुणसिंग असे थाजबने हाइना लैख्रबा ख्रिस्ट निंगथौगी मखाद मागी मनाइने हाइना लैख्रबा नुपा नत्रगा नुपी नत्रगा अहल नत्रगा नहा नत्रगा आंगांग खुदिंगमक्सिंग अदुदा उबा फंगदौबा मपुंग फादबदि याय अदुगा मपुंग पुंफा फाबदि ओइथोकते अदुबु सोइदना उगदौबा गुण गाक्तने अदुगा कनागुमना क्रिस्टियन हाइना कौजरगा हाइरिबा गुण असे मचेत अमा फावा याउदबो ओइबा तारगदि हाइरिबा मी द क्रिस्टियन ओइदबगी मरमने हाइरिबसे जिसु क्रिस्टना अदुगा माथिना मागी अफबा वापाव असि इसनबा मतमदा मान इबा मोओंग असिनसु अखोइदा सेंगना ताय verse 3 da kono ukibdu kono verse 3 da koi thawai tol masing kari da makto makoi thawai toli bido makoi thawai ge ba lai ba sing adu the one who know the poverty of their spirit are poor in spirit adu gi thawai ton ba sing adu mahagi lai ba khangjaba khuding mak sing adu magi lai ri ba du pap amusung ayo ra haina khangbagi ma pap adu teng thanoi kari da masagi pap da masagi aswon ba sing da अदुगा मान अकोइबदा लैबा पापसिंग अदु माक तेंग थाना ओय अदु हाइबा तेंग थाना ओइरबा सिंग अदु पुंगिंग तपोय करमाइना करिगी मानि मागी थवागी लाइबा संगे मा पाप लैरी अदुगा पाप तौबो ओइथो हाइबा संगे अदुना अतोप मी सिंग द हाइबा इसम सम हाइबा ओइबा तागे अतो मागी अकोइबदा ईश्वरना थंबिख्रबा मरु मपांग मचिलमना खुदिंग मक सिंग अदुगा लोइनाबा मतमदा खांग हैबा लोइना पुंगिंग तपदा मखोय लोइना गनि मानि मा मेक सिंग ना खंगे मखोय लैबा पाप अदु मखोन तौरीबा मसल मनावना पाप ताबा मतमदा हाइबा अदुदा ताद्रिबा अदु ईश्वरगी थौजाना कनबिबगी मरमना अदुगा हाइबा दु खंगबा खुदिंगमक सिंग अदुना मसागी पाप मागी लाइरबा अमसुंग मागी पाप तोबा ngambagi maong खुदिंगमक सिंग दु खंगबा अदुना थाजबा म ओइबा मरम मागी अपामदो कोइना पाप सिंग दु निंखा तम अदुना मा करि तोय आराम खौरांगे करिगिदमक धर्म चेनबगिदमक मरनि मा पु कोइना येसलिबा पाप सिंग अदुगी पुमना नान थोकनिंग बमीने देविना थागरिसि मसिंग यांखै माथोदे प्रार्थना तौबगुमना नागी हिसोब अदुना आइगी पाप खुदिंग मक्सिंग तकथोकना चामथोकपि हाइबगुम अदुगुमाइना अदुगा इबुंगो महाकी थौजालना खौरांगबा अदु थलहनबिरबा अमसुंग खौरांगबा अदु पिनबिरबा सैटिस्फाई तौरबा धर्म चेनबदुना सैटिस्फाई तौरबा थाजबा सिंग अदु मखोय चानबी हैबसिंग ओय हाइबदने खै ममांग नमाजिंदे येंखिबो चानबी हैबा कनादा अतोब थाजब बिसे इनाउसिंग पापता लान सोंगरिबसिंग पापता तारबसिंग अदुगा मासामग लालकपसिंग मरमदि हाइबा मी एसना मयेक्सन खंग हाइबा थाजबसना मेक्सन खंग मदुदि माजु लानबनाय सोइबनाय अदुगा मंगोंदा ईश्वरना ख्रिस्टगी मपालना उत्पीख्रबा चानबी बदु मा मयेक्सन खंग अदुना हाइबा
Chanbi haiba mi ase thamoi sengba mi. Ubra. Ahanba verse 3 yaudna verse 4 be yaroi verse 4 with the verse 5 3 yaroi 5 yada boy tari 6 yaroi 6 yada boy tari 7 yaroi 7 yada boy tari 8 yaroi mta. Haiba kuding mak sing ase koi no mo ipano pa kuding mak sing da soy na u phang do hiram sing akna aduna haiba chanbi haiba sing adusu thamoi sing ba mi sing aduga haiba den Jesus Christ pham da haise. Adun thada bichil inau sing. Maruna na khoi deni. Ai khoi deni Jesus Christ tan biribas. Ngasing mi sedam ha khoi but ma gi wa gi ma tan bi badu Tasa ba ma khoi oi ba targadi ai khoi thamoi sengpham thoi. Adugo Jesus Christ na thamoi sengba sing adu yaiphabani maramdi makhoi na isor bu uzagani haina Jesus Christ na tambiba matamda man haidri sekrino. What does this verse does not mean? Now, this is one of the good way of studying the Bible. By saying this, what does Jesus not say or don't say? See, how we Jesus Christ high secret. Now, kamu karena high pada si lautoga, karamba makalgi oiba Christian punsi edugi matang na bhab sakat pagi masung tambibagi high high oiba targadi. Jesus Christ bu thaza kraba ai khoi si thamoi je pum seng laba pa machet amata paktraba aduga pa machet amata khandraba wakhal de hingeba mi amagum khanbele. What this verse don't say is that believers possesses a perfectly pure heart. This verse doesn't mean that. Kari damang tano. Hariba se ibung maki wahi testimony ibung maki wahi sakising de koi uba pangi ahan ba John pandu ama pada ni pa na kari ai koi koi pap yaw de hai na hai boi ba ai koi se kari hai ai koi chin thi ne. Right? Aduga isam hai boi ba tar ga di sithi mayam iri ano one level sithi mayam iri ba pakhon se pakana no pho mana romi pandu tareta ma kap magi kap padu kari no magi punsi de leiba pap adugi matang de man kapi se adu obi high verse ase asigi verse in a high asigi padas in a high the Christian boy but taragadi pap machera mat yaudre pap machera mat paktre pap machera mat tawro pungning pumseng senge pumlang lange amak pa amat yaudre phatab wakal machera mat khal ro adu phataba wakal habidi isorda da adum pamaga leirani isorgi mang da adum chalaga leirani now aseng bagi aikoi gi thajab amagi punse se thamoi sengba amasung pungning sengba asina aikoi define tawdo bani asina aikoi punse ubu Angadovane, Adubu Pura, Mapung Pumpa Paba, Hybrid, Crystal Latri, Power Tabang Palmas, Mapung Papa, or talked there. Now, Hariba say, Tazaba, I quote the day, Papto, line and low tonaba, Adu Punings hang, the never maram of Pivanate. Adu even one and Jensen never get the Maramne. As you go, President Pap Damning. This verse is not talking about sinless perfection, but perseverance. Adu obeda the karamhain asigi verse say karamhain koi gyan tamina gani some high obeda koi ani suba Corinthians mga pa tra 2 Corinthians 5:17 da I think we should understand this verse in light of that karamhain kana gumana Christ lay obeda ga mak anu bu kuching ari bepot makai lan thok khare yeng upot makai ino no rok now it's a process okay no karamhain gyan ta gani adu obeda asigi padase I koi the Tawai asing bagi tabak subi bagi mapala tamoy mapivir. Adu higher but tamoy adu. Higher but Tawai asing bagi nauhan bibagi tabak su bagi mapala nungti numit kuding maki adum nauraga laipam toy. How should we understand this verse? We should understand this verse. It is to be understood in the light of the possession of a renewed heart that is progressively cleansed through the work of the Holy Spirit. Adumane ekona sigi wahay se asigi pada se gyan tagdo mar. Aduga Jesus Christ na hakchin na hiram asigi matang habi thamoi seng bagi matang da mana hide the book hana koi wakal tomis. Let's ponder upon what Jesus doesn't emphasize. Mande ekona asigi pada se kadang yang matam da koi sat law na pada ni pan se pakan sat kibadu mi. Aduga direct dum changi thamoi seng ba se karin ona adu khoi lakani pure in heart haja kan khoi yenga kini adu yeng ring mamang Jesus Christ na emphasize to the hiram kar le sida aduga Jesus Christ na sida emphasize to the sing se it is quite astounding
adune ayang Bible study tawu matamda ayang yam tuna asigi verse asida aikoi excited ohelese kaina. What is excited about this verse? What is something that is not very different, or what is something that is very different about this verse? Now, Jesus Christ na gimatamda leibasing makra na lei the Jews in America. Yan hamadi. Jesus Christ na emphasis pida Jesus didn't emphasize on the outward appearance. Mapangi koyom ge thabak adu. Higher but the Magi Matam but Jew Matasing adu the Pura Punga America over the Jew Matam over Targadi Mapal Tangbasi sang and about the Mapal Tangbasi Ninkies and about the Makta Mapal Tangbaki Dharmagi with Tabak Kuding Maxing as Unabaki the Makta Marang a documentic rule a documentic yame could Karamana Hamgani Karambasata Karambasata Karambapejo Setkani Karamana Sengdokani Masaba Pavama over Target Karikari Balikar Kudim Loin among makes him acne. Aduga Jesus Christ na chahi lising ani mang na Chingthakta mang na pham lag mang na Tambiba missing adugi mar the Jew macha mayam kari tawba hai ba khudimok sing follow tawrakanda hai ba khudimok sing matung in leirakanda sengdokpagi outward ceremonial cleansing khudimok sing dun maram rakanda sengana khanjab missing yarambe. To them this word of Christ is astounding. They don't expect this. Because when Jew thinks about being clean or pure, they primarily think about their outward appearances. But Jesus emphasized upon the heart, not the outward appearance. Yandara. Jesus Christ na matamdu da leramba ta Jew macha sing adugi Makoi asing ba hai biji wakal lakpa matam mapan thangi oiba luba nan ba aduga makoi na follow tor makoi na chatnari ba chatnabi riti mayam khuding mak sing tawraga leiba adu dharma chen mane adu asing bane adu bu Jesus Christ na adu gi machet am phawa sid haide kana ma thamoi man hais adu khoi na kra ubu phangi asigi Jews na ngam gani haina habidu mathe panu kun gu humdoi gi pada kun manga tane kun pan Jesus Christ na Pharisees sing adu sasri gi oza sing adu kramana chai mu. You hypocrites. Apa saja basai makoi du kari ga changdam ne mapan da rang haijilaba mong phamma galonen hang Matthew chapter 23 Matthew 23 25 to 28. Apa sa sinabasa? While I think you was asking him some Pharisees, nakoi da awabadi da ubra. Woe to you. Mayani nakoi na pukham tengor ki mapan thang busar ko du seng do e adu manung dadi makoi namza nam thek na ba amasung masa khudum chandabana pikthale mitang ba Pharisee sa pakhum pukham tengor ki mapan thangba saruk adu sengnaba manung thangba saruk adu hana singdo makata mamakre abasa sajnaba sa why I think oza singam sung Pharisees nakhoi da awabre da maramdi nakhoi di mapan dana phajana uba adu manung di asiba mi singi saru amasung sengnaba pumna mangna pikthanba sunu taiba mongphang simgumani matau adugumna nakhoi su mapan thongda mi singi mapham the dharma chenui adubu nakhoi gi thamoi ningdadi aphasa sinaba amasung ain thawsadabana pikthale as Jesus Christ na haidaba si mapan thangeba koyom ai Christian oi ai di cross click amasi ai di cross ki tattoo ha ai di church kai ai di Bible pai ai di tat asukale na isilna adugu masing do aphabanga thajaba mo bi tat church ka pham thoi Bible papam thoi prathana to pham thoi adubu as Jesus Christ na haidaba si Yaiphabasing haina kauriba khuding mak sing asi mapan thangba da katang phajaba adu natte adubu thamoi dane Christ as pointing and aiming in the very core of our heart. I will quite man to tamo didn't Aduna Nangamasung I as a mapan tangi or but dharma give a chatnabi kuding maxing pazaba pizona yan ning tizaba lighting mayam lighting but oi but taragasu manung tang bakui tamoy as the amamba amasung saying the tamoy labor to Aduga high but Jesus Christiana mataude. Hi, with Jesus Christ and lumna lode. You and I can be adorned
with all niceness outside, yet still possess a dark heart and an impure mind. And Jesus is not interested about it. I need to just reason emphasize the other second. Kok nate. Ma kari haide. Kok sing missing the ever ma haide. Blessed are those who has pure head haide. Christ didn't say that. Hojiki matam labor tabang pan adu aikogi akoi with labor music in a palm zikarino. Kok wangba. Losing. Akoi hamba loinamak. Here says to go here goes the saying. Knowledge is power. Losing di pangal. Losing lerdi pangal. Aduna kaduba kaidagi losing pangani kai kari matang hiram khuding mak sing asigi matang adu hai bje singluk manung ju thasban hana like rab khuding mak sing dasu tol dabnate asigi theology afa adugi theology afa adugi lyric adagi lyric John Piper gi lyric athaba adudagi RCS Pro gi lyric athaba John MacArthur gi lyric athaba Paul Washer lyric phaja na actually please don't get me wrong la na khandigenu aphaba doctrine aphaba theology Bible pa Bible khangba khuding mak sing je thasba akhoi punsi da changdraba yadraba hiram amane adu khatang mathau tabanate. Knowledge about God and ourselves and true knowledge is very essential, but here is a dilemma for this present age. Our problem is we limit ourselves in that knowledge. Knowledge becomes our end oftentimes. However, low sing adu kangzen naba pasan gani naina gani wari sana gani article the pa loina mak pagani adu ka khuding mak sing the kok the loina mak halaga dum losin giba debate over dum ya dum yani wari sana the loina mak dum ya ba yani adu ka khuding mak sing adu dum loisan ba adu bichil inaw sing asim yamna mayik sing se karigumba nangam sung aina kangliba apaba theology sing amas ibong maki wahai sing apaba doctrine sing pariba apaba lyrics sing khuding mak sing aduna aikoigi kok amasung wakhal asidi inform tawraga asidi khanghallaga haibaduna khogi thamoi yodaba oiba targade khwaidagi phaba khwaidagi godly oiba aduga khwaidagi sound oiba theologian iba lyric mayam pab oiba targasu aduga theology hiram sing doctrine gi hiram sing da ningthijana phajana haiba tambiba ngamba oiba targasu aduga hairiba aduna aikogi punsi da aikogi hingba mahingda aduga kai wangang sang da amata ahom purakta oiba targadi nangam sungai aduga nahang leba mpham du satan leba mpham karim da kenade. If any good theology informs your head and my head, but misses to transform our heart, your heart, no matter how much theology you know or you articulate, but if that doesn't affect your life, how you live and how you act, you are in the same place where Satan is. Good theology with dead life and heart is as good as a dead corpse. Apaba theology di labor adubu seng daba aduga pataba thamoi aduga punsi labor ba targadi nangam sungan khangli apaba theology do asi bhakchang ma chamane kana ba gesu lete ade aduga hai ba da Jesu Christna emphasize tawde maramdi Jesu Christna adu the interest masidam talite Jesus is not interested about it. For he says, because he says, blessed are you who are pure in heart. What is that Jesus emphasizes? Jesus Christ haksin and love I couldn't come with Matota, Jesus Christ and haksin and love with Nangam Sunga Tazab Amoina, Nasiki Miss 2023 Sida, Tazab Amoina, college, university, the other office, the other hotel, the other one from the Shurkang the Bakay like Hingba Matam, the Kangba Matautai, I do a high, I do the iconic emphasis people Matautai, where Christ emphasizes we ought to emphasize. And that is heart.
Thamoi. Aduga thamoi haiba matamda asigi thamoi khoina gyan tagaduba mawng se ai khoina film da movie da aduga pakhang leisabigi marakta wari sanabada sizinariba nungsinungol gi oiba matang sida akangba definition do natte Bible gi matungina science gi matungina kena thamoi is a pumping organ e piba e kamba hakchang khudam e yohanba pakhang lesabi mak thamoi je kain pitok visin ya Quran bazu ya no aduguma definition amata yaw desida Bible the thamoi han harak boy batargdi according to the Bible the heart is what a man is. It is a very center and core of our being. It is who you are. Proverbs chapter 4 verse 23 the kariya. Paul pandu mari pada kun gum doida. Ngi thamoi se punsi gi iput. So, ko kari no thamoi se. Thamoi haiba se ai khoi na oiriba adumang ne. Now, ai khoi kanam hojik mafam se khoi na mi sing mak punba matam da aduga imanaba sing aina kar nungsi mi gi manak leiba matam khuding mak sung loine mak tonga le khoi so. Aduna ai khoi mapan thangeba koyom sing seleba phizol nga leba wang sang aduna that is not the real us always. Matam pun makta adug ayam matam da ai khoi na mimang da social media da oigira aduga thajaba sing loina matam ai khoi na oiriba ai khoi se ayam matam da ai khoi gi aseng badu nate ai khoi that is not the true us oftentimes adu ai khoi ga do you want to know you khangning bra nang jong ga na ka na mai sen khangning bra look into your heart nang thamo ka le karam karam ta wakal hena kale kari hena pa mi sing nong na kari to lo pa me kari ma ta hena wakal kale khuding mak sing da maram di this heart our heart involves mind will and strength adon Jesus Christ na kare man ihana na piba ya thang do nakoi nang prabhu nang gi thamoi pumba Tawaya pumba, amasung pangala pumba yauna nung sigado gani. Isam san high Jesus Christ high do kaino. Love your God with all your life, with all of you. Nang na oiba kuding mak nang ipunsi apumba duga loina na nang isor nang prabhu nung si. Jesus Christ na nang ipunsi nang na oiba kasi happy matut it is already defined mind, will and strength. Wakal aning ba aduga pangal kuding mak ya. So the humble Jesus Christ nas gi thamoi se Jesus Christ thamoi seng bai na se gyan ta na bi de mak thamoi se ibungo ma ki wo hain isor gi hain kramai define to gi hain ha bi de khang do se adu di hai ba thamoi asi ai khoi ni oi ri ba de it is a real us the heart is what man is adu ani su ba de Jesus Christ na thamoi seng ba sing de Yaiphabane hain korok pa thamoi seng ba se lum na lo ba gi maram di samsam na ha bo ba ta ga ni because of sin, our heart is corrupted. And it needs to be purified. And we thamoi se pap na maram moiraga aduki mating mole. Na ko ningsing bra mathe pandup tara mga padatra tre te kinakunda Jesus Christ na kare manung da changkhi ba dun na te mi morhalis atu mapan de gi thol manung de gi thoklak pa sing atu ni morhalis. Matthew 15 the meanings. Matthew 15 verse 17 to 20. Brothers and sisters, this is the heart of man. This is our heart. This is your heart. This is my heart. Asigi thamoi se inaw sing miyoi bagi thamoi ni. Aduga nang amasung ai miyoi bo ba ta ga di asigi thamoi se naha ki thamoi ni ai ha ki thamoi ni. Adune thajaba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯃꯥꯊꯤ ꯄꯟꯗꯨꯞ 10:5-13 ꯀꯨꯟꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯤꯟꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯈꯥꯎꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ 미요의ꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯇꯅ ꯆꯥꯕꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯃꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯐꯠꯇꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯤ We are part of the problem. Our heart is a problem. ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯔꯃꯌꯥ 13:8 ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯧꯅꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯝꯕꯅ ꯀꯔꯤ follow your heart to the dead end 시바 방해 해보면 다가디 난기 타모이 뚱이로 맘네 그래 파울도 뭐 미여버기 미행데디 춤메 하이나 칸바 와클 어두기 볼로디 아시바 there's a way that seems right to men but it ends leads to death that is what happened when you and I follow our heart and so we don't follow our heart we follow God's word 이소리 와이기 뚱 인메도 보기 말하면서 인바기 말함디 아시네 아이코기 타모이 ꯂꯧꯅꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯃꯤꯇꯨ ꯃꯤꯋꯥ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯥꯄꯜ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯡꯅꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨꯅꯦ ꯁꯤ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯡꯅꯨꯞ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯗꯦ ꯃꯥ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯛꯆꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯝꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯊꯛꯄ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯥ ꯅꯝꯅ ꯊꯤꯍꯟꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯦꯝꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯦꯝꯐꯁꯥꯏꯖ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯨꯝꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ the longer you walk with Jesus the more you know your sin and weakness and His grace ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯨꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣ ꯄꯥꯞꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯪꯖꯅꯕ ꯆꯦꯠ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯣꯠꯄꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯃꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯧꯕ ꯆꯦꯕꯥꯡꯒꯨꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯛꯁꯤꯟꯅ ꯏꯁꯤꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ here's a good news Christ came to purify us ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ
sengdok pibagi sengan bibagi thogol adu aikhoina karam matam da harauna khorang ne yazagani aikhogi thamoi se modle duga sengan mathau tai thaja matam khang matam we received Christ's ministry of sanctification or sanctifying the heart when we understand how corrupted our hearts are and how much we need Him. How is Tamoy? Nang no Tamoy. Adu high but Tamoy said in Jesus Christ na high but Tamoy adu sing basing adu Yaiphabasing high bas. Do it Tamoy sing behind say Karinatan. What is not purity of heart? Number one, it is not a mindless attitude. Wakal yaw to be. Wakal yaw to be Tamoy. I did Tamoy things about Eddie Manung level Dong Dong Eddie Minute Tani Tara Kang Minute Kang Dong Dong Hang but that is mindless attitude. I don't think Jesus Christ acid high. I'm when Wakal Lan Kanvakan the Waker in the Kang the Eddie Tamoy, the Yawo, I Tamoy book the water among the Eddie Hector Otoe, right? That is not purity of heart. Adu Tamoy saying but nothing. Oh, Karigum I Kogi Marakta. Wakal lakba khuding mag break amata phadana thamoi sengre mi sadana ngangba mi leibo batagadi ichile naw sing harba jaga du thawai gi oiba mahai self control da mathau ta ba mi sing ngoi aikhoi mag adu mi sing yaw oiba tagadi adu thawai gi mahai do adu exercise of mathau ta thamoi da lakba khuding mag ngangba oiba taragadi wakal kan da mi. So when Jesus says purity of heart, He doesn't mean a mindless attitude. Jesus doesn't mean an unguided disposition. Tamoy sing ba? Karam ba? Ngaklo leitaba maonggi tamoy sing ba nate. Adu isorgi wahay na ngakpa. Isorgi wahay na ngaklo or gasat pa tamoy masing adun. Aduna tabo oiba targadi we can sin with purity of our heart. Tamoy sing na pap to mi mayam lay na. Tamoy sing na church ka tabo mayam lay. Tamoy sing na Bible pa tabo mayam lay. Karigi ay tamoy sing na tan bagi maram ay pa tabo ni Bible se. You see? Problems eh? And tamoy sing na tan ba mi sing lay. Ay tamoy sing na tan zara ni. Tamoy sing mi wangang na ba? I can't help. Ay mating pang mga. Ay isang to sa bakarenta ngamde. Ay si ay ngunda dum yawra ba tamoy sing na arat pa aduga sinpen kai bahot ba amat te yaw na ay mi wangang na zari tamoy sing na. Now adunate. It is not an unguided disposition. It is guided by the law of God. Isorgi wahay na ngak pa moonggi oiba tamoy sing ba dani. Adu ba tamoy sing ba sikarino. And here's the definition. Tamoy sing ba si? Punsi apumba na isor musung mahaki matik mangal adu khakta da miyeng thamba tamoy dani. Tamoy sing ba sikarino. Karam ba tamoy sing ba tamoy. Punsi apumba na isor amasung mahaki matik mangal adu khakta da miyeng thamba. Tamoy. Single-mindedness of heart towards God and His glory in all of life. This is what pure in heart is. Again, I'm gonna single-mindedness of heart towards God and His glory in all of life. Ado oitagadi ngasadi akoina sanarkre wari amasung uriba sida wahang thok ekari wahang adu oiba targadi asigumba thamoy karamba thamoy amakpa leitaba asengba isor khaktang da yengba mathakta leiba pot sing du wakhal tawba thamoy aduga asengba thamoy aduga Jesus Christ makna pamba thamoy se kanana piba ngamdino who then can give this kind of heart? God alone. Isor khaktana piba ngami. Isor kakna piyong kami. Asigi tamoy asigi aseng ma tamoy si aikogi tabag na aikogi high in man aikogi tawba tabag na aikogi oiba on manufacturing industry ma linkala kanda tamoy phaja ba sela kanda pack tor kanda transplant tosla kanda ohen ba amata yade.
namni khoi thamoi di pap chele ai khoi thamoi di pap yawe ai khoi thamoi di pap ki mamu le asok pane khoi thamoi di ai khoi thamoi di anaba thamoi ni ai khoi thamoi di kari guma thamda tangkhai si thamoi our hearts are sick heart, our hearts are weak heart, our hearts are at times paralyzed heart. We cannot in and of ourselves and in and of our strength possess or manufacture this pure heart. Only God can. Here is the good news, praise God. Haraw amasung aphaba aduga nungai baudi haiba thamoi ase Jesu Christ bu kanbi mapu musung Prabhu ne thajakraba khuding makta isorna pinabire ibungo mahangna nangamasung aingonda nangamasung kana Jesu Christ bu kanbi mapu musung Prabhu oina thajarba nangamasung aingonda aikoina papta siringe matamda aikoigi nung thamoi palangi matamda aikogi sengdaba anaba asokpa aduga tangkhai jiba thamoi palangi matamda ipa isorna ma ki nungsib ma ki machanu pa ma khakta ngai bu thabirakpagi mapalna aduga thawai sengbagi nauna pokhonbiba amasung kanbibagi thabak subiba adugi mapalna aikoida asigi thamoi se pinabire Christagi haiba inba Christagi thaujala Christagi thabak adugi mapalna. Praise God for this. Isor bu thagse asigi damakta aduna Jesu Christ as a thamoi sengmasing haina harpa matamda ha haiba je keno haina haiba oiba targedi thajaba nangamasung aina oidriba amanate nangamasung aina oiraba adudagi aikoi punsi hingnabagi damaktani adu haiba mafam asidani isor thajaba mi singi khudi dipam phaniyam honaba oiba targesu asi oiba sungmamoi no mamangi chanbi hebagi matang duda ngakang wakal tawse Christian kadana te chanbi ba hairi se isor khang de mising le chanbi bagi thabak mayam taw kener se kayno makhoi ga hangme bu hang adu ga khoi marta kang hon adu gi hang engun dhan bahum de sin isor khang de ba sing dude harba chanbi bagi thabak ado adudo makhogi punsibu mark out tauba virtue manate adu basigi chanbi hai bahai badudi thajaba aikhoi bu define tauba virtue mane there's a difference zaman hai poloji karamba thamoi sengba thajaba aikhogi punsi ase isorna Jesu Christ gi mapalna mai kanbi thabak gi mapalna aikoi da anobo thamoi ma pibiraba maram adu haiba anobo thamoi adu isorbu khangba yaba isorbu uba yaba adu papu phajana differentiate tawba ngamba adu pap adu da mai haiba ngamba thamoi isorna pine biraba maramna haiba puk thamoi sengmai punsi asi aikoi hingpam thoi hingba yagani hingba ngamgani ramdi Christ gi mapalna sona ko pine biraba pi maramna Lagun hakar thajab oiba target asigi asengba thamoi se nangonda le alu Jesu Christ na tambiri ba haiba nangonda amasung aingonda pinabirba asi asengba thamoi ase nomo gi pam mi pala Christ ningthogi makha magi manai moi on hing matamda ai punsi dagi uba phangga do haiba Jesu Christ na tambiri se adu oiba target haiba thamoi sengba asi karina khangani what marks out this life of being pure in heart which Christ called blessed. Number 1, it is marked by honesty and not hypocrisy. Thamoi sengbagi punsi ase thamoi sengbagi punsi ase honesty apa sajabana nataba adubu asengba thamoi kari matangda thamoi sengba kari matangda puning sengba pap ki matangda kanai pap ki matangda ai hoi sai thajaba ichilina amada ai pap ki matangda wari sabse ai khoi wana thok matan le
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯤꯅꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯪꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯑꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 2,000 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯪꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯞꯅꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ honest about sin and honest about self ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ our weaknesses our need for help our struggles ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯗꯕ ꯆꯦ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯞꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯅꯪꯅ ꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ it is who you see ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕꯨ ꯍꯪꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯔ is a life that our brothers and sisters are seeing and being watched on this life is this life the real life is this a real you and I ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯗꯅꯣ ꯑꯐ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ hypocrisy ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯂꯧꯊꯨꯞ ꯂꯧꯀꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯞꯇꯨ ꯄꯥꯞ ꯑꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯉꯧꯕꯗꯨ ꯑꯉꯧꯕ ꯍꯣꯏꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯏꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯨꯞꯆꯤꯟꯕ ꯆꯩꯕꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯤꯡꯕ ꯆꯩꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ what is hypocrisy whatever is done if you have double meaning life that is hypocrisy trying to portray it before others that is not really you ꯅꯪꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯗꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯆꯔꯆ ꯀꯥꯅꯤꯡꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯤ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯗꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕ that is hypocrisy ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯤ ꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯡꯕꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯪꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯡꯈꯠꯄ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯣꯛ ꯂꯨꯛꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐ ꯁꯥꯁꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯇꯦꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯁꯦꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯕ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯐꯖꯕ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯡꯕ
Just high over that Karikum, I could sing a Magimatum, the Kupunzi him, but otherwise you're going to punging home of Zagana, come on, Sanabun, the Sanabuni shape, no bottle like I bought bottle of copy shape. A Baltin the Yaur Baltin shape. It is not to be their brothers and sisters. And the Kupunzi from Tokte. Look hard Punzi is the Isorgi, Tauzam Sumagi, Minum Sumagi, Mating and Matoda. I see a quick Kagmin, I see Kangbagalun, I could hag Bible panning the boy, but Targadi, touching the same Tabi Italianos, and 8,000 Italiano. Bible is panning the Ibumating Pump. I get the Maka Prath not to be. I church a lack of Obitarks, I give Wakalam, so I get Tamoy, I do the late, I get the Maka Prath not to be. That is to be. If you don't want to pray, if you don't have desire to pray, ask for help, be honest about it. That is what we ought to do. Other than I couldn't talk with those. I could say, Tazaba, Amon like Kudimog sings, the gospel communities are a member of Kudimog sing, as in Nongambagin, Numita, Christian Heck, or a Padiki Sarga Kadri, Pauba, rocket launcher, packet Padona, Hector Sugum, the Yona packet Paganata. That we know, right? Adu dai thaja bisil announcing I khoi bu yetsali ba pa bu matang da pukchel seng da na pa adum hing bu kari kana ma Krishna I khoi da pukchel seng bu sing adu Yaiphabasing ko adu gi ming du na hena I khoi gi pap ta gi khon nung siri kari na he. Why do we love our sin more than the name blessed? We need God's help. We need God's mercy. Ani subed. Tamoy sing ba mi sing adu. Isor khaktang da. Tamoy khuding mak sing thamba da gi ma pan upang. Lugma ki tamoy adu. Isor ga taibang pan da ka chu khai dong na de. Here's the second mark. A believer who is pure in heart is marked out by single-mindedness towards God, single devotion towards God, and not double-mindedness. One mind, one heart, one devotion, only and only to God. Asing ba thamoy pan ba thamoy seng ba sing na magi punsi magi wakal magi lausing magi laizaba khuding maktagi magi punsi ki jaga khuding maktagi mahang na pamba mahang na khaurang ba aduga mahang na yengning ba aduga mahang na ujaning mahaki mahak da khwai nang na thaning bodu isor amasung isor aduga isor asi khaktani asi kaknatana taibang panba isor gi marakta kargum magi thamoy ase khaidok kadu matang lakpo oiba targadi taibang panba duna haning bhai boiba tarsu ai thamoy apum ibungon ha ke hana pi mi oini. This man is marked out by his zeal for God alone. Magi awamba da magi nungai ba da magi mai thi ba da magi mai pang pa aduga man magi punsing ba jaga khuding mas ngang ba wangang lagi set pa phizol lagi kai lagi hing ba dagi thaja basing hing mina pa punsi khuding mak tagi ma ke punsi aduga hairo mi asigi wakhalon aduga magi thamoy da lagi do ama khak tu aina tauba thaba khuding mak singasna aigi isor gi matik mangal phangbra. That's it. Only one devotion. Taibang pan ba aina aigi isor ga taibang pan ba aigi khwai gi nungsiba pot ka aigi khwai gi nungsiba nupi ga icha ga imai pa ga ingonung ga isor ga ani sa aigi imang thamak po oiba tar ga karam haina hagin asigum thamo sang mi asina imang the cross lay itung the taibang the world the cross before me and the world behind me. That is a life. That is a life. Asin nangamusung aigi punso from the nangamusung aigi mitmang the quadi ngang chagla bise karino. Nangamusung aigi thamoy the quadi ngang chagla bise karino. Tada bechil inausing taibang pan baging ngaya ki ikai khum na bangaya ki oiba thagat pa ngaya ki oiba paisa ngaya ki oiba nungai ba mit ki apam ba punsigi napal amusung thamoy ki karam ba khuding maksing aldi loiba nai man thaba nai ba taibang pan ga loina mang khe do ba ngak tini thabak phangda ba oiba targasu. Tada bechil inausing nangamusung aigi thamoy ase aikoi thamoy the khwadi chak ka do ba adu aikoi thamoy the khwadi nangna lai ga do ba si yum kaya wang ba mathon wang ba saba nate mina
ikai khunu be thabak yam chaw adu maru goin ama tanate their brothers and sisters I khoi thamoi de khwai de ngarang nganga chaka doba adu ga mairi chawna chaka doba for the glory of God through and from it in our life isorgi mating mangal I khoi gi punsi dagi I khoi gi mapal I khoi hingi hiram khuding mak singda mapam khuding makta God's glory in life and all of life everywhere and to whomsoever we can show his glory. That is the one passion that should burn our hearts. And that is a passion for everyone who is pure of heart. Tayong pamsing hakini. Ako ipunji hingi hinga ba sayo humpu humdra. Hondo ki nung sa sor kumane. Aduga ising mataki konghol amang kumane. Do target Christian or target came to the no gi numita ko puro ise saga prana tor ba ba dum la na adu hai binate isora koi butai ma thambi matam da ai khoi mahang na pibi matam sing de khoi ma ku thogol tawe mana pibi matam sing da ai khoi de mana pibi responsibility sin kana gumba khana chhatro na gi kana gumba khana office thabak don bi kana gumba khana hotel restaurant hang bi kana gumba khana tongan punji gi tongan tabak sing lon bi hai ba khuding mak sing de isora pine bi matam khuding mak sing de thaz ba na thabak khuding mak sing tawe adu bu isor gi hai ba lak matam de isor lo no bi samsam hai ba here's one litmus test hapta ma numit tare ni Isona nangam sung aingonda I khoi the mahag na taibang pan bagi ba pina bi sinthasi matung na thazbian hingna bi dam pibris numit taruk ni tare ni subulu mit se di maha krishna asi badi hingat ki ba du thazbing purna bi dam mak same khrabani potha bani mena jesu krishna asi badi joy tarok hingat ki ba du thazba khudi muk sing lona na thagat mi na ningsing mi na Here's a litmus test. Do you guard that day? Do you guard the Lord's day? That is what I mean. That is what I believe Jesus means here. Nomazing numito isori naman kadokor. Isori mag missing naman. Taza ba ko missing lay. Nomazing numito ay wanda da bai si chalo oh yai ka sukai de karino TikTok to the church ka ba. Parikha la ba TikTok to ka church ka ba. Adu dagi di khar lu ba thabak ama la bra. Chat zu ya ba. Adu tau zu ya ba. Kari hana ko gi wakali TikTok to ki church ka ba. Taza bijilan housing. Isona na nga mo sungay kita magto birba asu kya ma chabaran kum dei horokan ai khoi hingna na ba punsi pine birba khuding mak sing asida ai khoi gi minmang le ba de phau ba ai khoi gi pa to he hek to we pukning hong se hoi Isor kaktang da mitpham thambagi magi matima khang mitpham thambagi punsi do nang ma sungay ibung ma na ko pine bikraba matam ma sung numiting se karamana seasonary bagi hain haibu du u phangani it's marked by sensibility and not self-seeking. Now, I couldn't urbu could you say isor khang de missing in from the aduga Christ yado missing from the pura top pang tongan mga tayong pam na kari tambi nang pai ho nang yeng ho nang kopsul ho nang gi oi ho Namana sing na pang dingeda nang pang na bohono namana sing na ta dingeda nang ta na bohono aduga nang na apaboto passion boy ba targadi pithokanu jet na payu jet payu kanam tan lo biya deba moongda nga onang ipunsi apumana that's it adubu kristna ekhogi da magta aran ku mi thabagudu ekhogi punsi da tobiba matam dagidi everything changed. We live this life with sensibility of our fellow brothers and sisters around us, even if we don't get anything. Karim the pang the boy batars. I want the tongs of Bakana, but Karim the pang the boy batars. Hai punsigi merna, out of Ichil inausing is Ruben Kangba, out of Ichil inausing in Nungaiva,
hengalakpa atopa ichil inaw sing isor bu khangmela khuding mak sing aduda aseng mathamoi dagi isor bu thar pagalona punjing ani mai so badi it's marked by humility and not pride napal na natana nolokpana marandi thamoi sengba asina harba yan hambadi ai isor gi mangna kari oiri ai kari oirame ai kari phangbada matik chai adu isor engon da kari utpire samsung hai boy batagadi ai papi oirame ai isor gi asaw phangbada matik chabu oirame ai ngon da isor gi thaujal adu phangbada amat matik chaba manate ai papta sirame ai isor gi yekna bu oirame ai norok phangbada matik charame adu bu yengo ai bu sugya na matik cha khidraba adu isa gi pangal hagut pangam draba khwadi mot pa kom adu dagi ai bu mapa ipa isor ma gi masa nupa du ai gi damak chai lisingan gi mangne pibi bagi mapala adu ga krista gi hingba siba amjung hingat pa du thaz bagi mapala ai bu kariyo hanbiraba adu ga khuding mak sing se ai matik cha bagi man nate adu krista pha na isor phabagi maramna matik chadab aibu kanbire minungsi phangdaba phangbada matik chadab aibu minungsi pina bire chanbibeda mapung pha matik chadab aibu chanbire kokpibeda mapung pha daba amusung matik chadab aibu kokpi cha kaubire aduna ai jawtopum karim tolete jawtoppa targadi Christ da kaktang adun the point if we boast in Christ Taza basic now sing nang amusung ay tayong pan basi de hingba matam da isor gi mang ning tija bas nang ka kayam thawi edu yum mathol kayam wang edu karam mathabak tawi edu kayam kalli kayam katte edu mi kyam yami yam de nacha kya poi pokte nacha nupa kya nacha nupi kya nang nupi masa kyam phajai thi kariyama ta mathau ta de are you living this continuous life of humility before God knowing who you are and what he has done for you that's it adune aduh garo bede Tamo siyang umigi punsise. Papta ni nga na laiba punsina natana. Asing bagi punsina mayak sing odle. It's marked by holiness and not sinful lifestyle. Holiness in what? Asing magrada. Punsi hing baca aku demot. Mapa moina, nupa moina, mama moina, nupi moina, naha moina, satra moina, tabak ngai ba moina, tabak tauri ba moina, exam ki preparation tauri ba moina, non-believers ingi marak te hingmina ba matam da, believers ingi marak te lai ba matam da, hiram khudi mak te ngang ba wangang khan ba wakal chat pa machat, aduga thamoi de karina nak ne hena thamba, aduga aikoi na koi matam kramane khuding mak hiram khuding mak sing aduda thamoi seng ba thazaba gi punsi sing adudagi aseng bu ugani karamba. Papa ki punong ba. पाप याद बा पाप हाथोक बा पाप की मिचंग चंग दबा करम है ना तादे बिजल इना उन पाप हारक मतम द खुदांग ताखर पन हान दबा अदब होय आई इंगोन द सोन बले चुमगनी चलाम थाक चरेगी दम आई इंगोन द हाय बद हाय बिर पुगी दम मम याम याम आई दम द प्रार्थना तोबे not by sinful lifestyle. Thad bisi inausing mapa oirbasing nakoi nacha singda nakoi punjika man hingle bage mama sing na sing relationship to live na sing so yare yaram be relationship to like the single oirbasing ai hana nakoi gi single oibagi punsi aduda Yeshua mati mal kamana chaholi bage in your life of being single, man or a woman, how are you glorifying God? Where thus your satisfaction lies? If it is not God, it is sin. Relationship like raba na sing yawo na khoi amung hai na khoi gi relationship to ishor gi mangda aseng boy is your relationship holy before God. Karam bagi matang ni na wari sana. Hakchang da, wakal da, masung thawai da, isor gi mang da asing boy.
ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯤꯚꯣꯁꯟꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ you are sinning. Maramdi kaino, what is holiness? Loving God and loving His people. Anything against it, sin. Asing ba kaino? Paap hai kaino? When do we sin? Karang mga koy paap daw. We sin when we don't desire God and His glory. Isur mo sumagi mati mga abu pamakta ba matamda, paamda ba matamda, thausharakta ba matamda, koy paap daw. Meaning, isor na lagi daw mapam aduda ay koy gi apam ba poching lo na maglehelak pa. Sale pamina kay isor gi mo ta sale thamakani thamoy adu gi mapam duda. Mingchat pamina kay thamakani mingchat thamjalakani adudagi di taibang pan de missing na ekta masak khangni khudi mat popularity pamsin kay thamjalakani isor gi mo ta popularity adu phangna ba loina ma khonarakani. See, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ crave ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯦ our holy life and the glory of God. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯪꯍꯧꯔꯣꯏ ꯆꯥꯛꯆꯥꯒꯨꯝꯅ ꯇꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ. There is only one thing that God allows us to strive with whatever might we have in His strength, and that is holy life and His glory. Asing punsi adug magi mati ma hai badu oina bugi da makti ngamjabi tharaga I taba makai loina ma khona be ibungo mahak ki mamang ai punsi aseng bo oina ba ibungo mahak ki mamang da ai punsi asi mahak na yabi na bagi da makta yabi ba punsi mahinga du hingna bagi da makta adug ma ai punsi asi ai thaba khuding makta ai wakal khuding makta gi magi mati ma khuding ma phangna bagi da makta ai punsi da gi ibungo na lauthok pota ka lebasing loina ma lauthok ene khwadi pangpot oi pota. That is the prayer of this man who is pure in heart. Adu pradhana. What kind of prayer? Lord, if it will increase my holiness and if it will glorify you, take from me whatever it takes to make me like Christ and to glorify you. Hang be bo hang sil na sing asi ai pradhana. Is our frequent prayers. Aikhoigi mit ase taibang pal asida aduki matik napsal laga leibse kya gi matik napsal labno haina hai bo iba taragati sargadagi di taibang pan da ibungo mangna pine bikraba bor sing asiga loina laimina buduna hen nungai bugumna khan matang sing mayam le. Lomnai debalam da madudaki di loibana ba haraubu nungai ba amasung thamoi ngakti jing lawdo adu phangaga loi adu wakal leib matam sing khoi punchide le puning hongse sil naw sing puning hongse thamoi sengba thaja ba khudi musing dei punsi adu aseng ba punsi na mark tawgani dugu thaja ba ichil inaw sing haiba thamoi sengba sing asigi makhoi wakal makhoi khurumjaba makhoi thagachaba Something high boy that has a boy crop. I call you Kurumba, Tagatba, Nungsiba, Tamo the Quadi, not like a dopadu, Isor, a mention Isor, I do Isor cocktail. Magmatima. Hungry on Saturday, Tamo is a carino, Tamo is saying, wasn't a carino, Tamo is saying, high business carino, although Tamo is saying was a grammar when he couldn't was on the coyang now. Hungry on carry them up the Tamo is saying, why should we possess or why should we live our life in the purity of our heart? Why? Here's the first and foremost reason. Our God is holy. I could use the same one. First Peter chapter 1 verse 16 I am holy, so be holy. Ako saying boy maramdi ay ang saying bani. Hada bisel na saying ako use the pap yade. Ko use the pap tawde. Ma pap te yam tonganali. Aduga pap kamaga marimat lay na de.
ma aseng be isor ni ma dharma chen be isor ni aduga mahaki macha oi khroba ai khoi bu ma ma gi macha oi na ba kan bi khroba se ai khoi mo na tai pan ba gi minai oi na ba na te ai khoi gi punsi ibu ma pu thajring ma adu ai khoi gi leiram bu khuding mak sing adu gi punsi mai adu ai khoi tau tharag lai na ba gi da mak te na te adu bu mahaki macha na ba Jesus gi saktam do on thok pi na adu mahak mak ka aseng ba mahak mak kum na khoi aseng ba am mo han bi na ba gi da mak te khal ga am te ngeng matam ma pa amasung ayol ra na pathi kom thi adu khwai gi amot pa du khwai lai kha ta ba makha na ma nang ai bu khungat piraga mana ai khoi ba amot pa du tham da bi da mahak makki aseng ba adu da ai khoi bu saruk yahan bi na ba ge khoi bu kau bi se tha da bi jil na sing nang amasung ai na taibang pan ba sida leiringai ma kai ai goi gi oi be hiram plan thum amatna laiba ngamoi do ba adu gumba privilege ne God working us in our life to make us holy like Him is the privilege that we can never afford by whatever we have. Why should we have this kind of heart? Pure. Thamoi se kari da ai thamoi sengba thajaba ai punsni upam thoi se uga dui se ani subadi ramne ai anu thamoi bung mangna pine because we have a new heart. Ezekiel pandup ta kuntra taru pada kun taru. Ezekiel chapter 36 verse 26. Kari hai. Nungi thamoi lo thokani. Sadongi ba thamoi pansangani. Now, aduna hansan hai Christian hongpham to aduga Christian asigi thamoi sengmi punsi upam to nangam sung ai punsi da ai khoi mapa punsi se natabada aseng khoi thamoi nungda asigi aseng punsi upam to maramdi ai khoi da palaba thamoi ase ai khoi Jesus Christ thazring da palamba thamoi du natte khoi da palise sil naw sing Isorna Christ gi mapana thawai se mugi thabak na no popi bagi thabak adu gi mapana pinebirba anoba sadongi ba thamoi ni ai khoi ana palamba thamoi isor bu khang da isor bu khaurang da aduga taibang pan ba sigi chatna bi da ngauraga tawraga sirik leram aduga manung gi ba thamoi dane adubu Jesus Christ gi mapana ipan sona thawai se mugi thabak da ai khoi pinebirba si sadong gi thamoi ni mahaki aning ba khang ba yarab aduga papta mai hai yarab aduga ma thamoi dane ai khoi da anoba thamoi pinebire akhoi anoba khuchem oire aduna anoba khuchem oire maram anoba thamoi pinebire ba maram na thajaba khuding dang ai khoi khuding thamoi semgi punse se hingpham thoi taibang pan gi mis na haining bhai oi ba tar ga chile inaw sing ai khoi thajaba amoina taibang pan ba se hingba matam da ai khoi gi paisa na khoi gi lanthum na khoi gi ming na taibang pan ba se ai khoi mising na kai do kana kanam ta khangau da ba adubu ai khoi ase thamoi seng ba Christ gi tungme manai amoina khangal hause adune ai khoi gi goal adune ai khoi gi aim adune ai khoi gi apamba. You and I must not be known by this world with what we have and with the greatest of the wealth, but may the world know us by our purity of heart, because that glorifies God. Isor gi mathim oi ping man duga hum su kari da mak ne khoi thamoi seng du se thamoi seng ba se thajaba upam thokpa gi maram se kari da mak to duga oi gi do se maram kari da mak na maram the Ibrea pandu tarani thoi pada tara ga mari negatively why we should live this life of purity of heart. With purity of heart is without holiness no one can see God. Aseng ba yaudana kanamadana isor uba ngamoi thadu bisil announcing na kita moi du sing bra ngasai dagi ayang na hairu khuding mak sing sa Jesus Christ Tambiba sing I think Jesus Christ is asking only one question again and again and again. Do you have a pure heart? Do we possess a pure heart? Remember asigi aseng mat thamoi si yaudana asigi aseng mas yaudana isor uba phang isor uba phang ming da kobi James John Peter Andrea Saul Paul kauning ba kauba kaisu kaide Christian family su po me kaisu kaide Christian cai kuntra oire hai le bse adu kariguma nangam sungai punse do naha ki punsi se aseng ba adu macheta mat uda boy batar ga de hojik si boy batar ga de isor uroi mari subda de karigida mak thajaba amo haina ai khoi se
thamoi sengbasing oipam thokpase positively. Look at the promise of Jesus Christ. Jesus Christ wasak pateng maramdi makhoina ishwarbu uzagani. Karigidamaktuna aikoi asengba thamoi pedobugi maramdi aikhoina ishwarbu uzagani. Kano ishwar ude haibadai. Hada bisil nang mafam se Jesus Christ na haibase. Hiram ani to na khoi gyan tabi. Amadi. Mama Jesus Christ na ishwar bu uzagani haina haibase. Thajaba sing ne. Aduna hang hek hawbla gidum haibase. Ase gi biar je thajaba sing da ne Jesus Christ na haibase. Thajaba sing aikoi ishwar uri ba mi sing ne hose. Wakhal to. Akoi Jesus Christ khangri mamangda. Or akoi marta kanagum Jesus Christ khangri mamangda Bible tarambadi or trek masela ma tarambadi pab mi sing si yaram be. Do you see God back then? Bible pab matam da haiba ishwar gi wahai da pab matam da adun ishwar ubra. But the word of God became alive to us when we are saved. We see God through His word. Magi wahai da aikoi ibung map uba phange. Aduga aikoi ishwar kai kai da uba phange. Prakiti da. Aikoi da ibu khudi muk ibu man semi bung aktane. Now, asika khangino Jesus Christ bu kon bi mabum sung Prabhu in a thazaba Bible gi source bu thazaba missing khaktan uba ngambane. Ishor thazaba atheism gi mafam da ishor leba thazaba missing amagi mafam da aduge matik phazaba design oiba targa so aduga aikoi busari ba DNA structure mams uba oiba targa they don't see God there but we as believers sees God. That's how we see God. Aduga nong khak ba lauba. Ishor khang da missing haiba nong khak ba lauba adu uba matam da thamoi taning pu makai ki. Adu thada bijel ina sung haiba nong khak pa laubu ibung ma ki matik adugi masek mangal khadum uba phangana thaza da basing awang baching da karaga awang mafam da phajaba scenery myam uba matna kaya da phajakra bano haina loisole adu bu thaza ba amana khwadi awang baching gi mafam da chatla kanda mafam adu yeng matam da kari say how great thou art adu ko sakra sakta bra. Whenever we see the beauty of nature, whenever we see the beauty of mountains, the clouds, we sing, how great thou art, right? Because we see God in it. I mean, Taza Amoin, Maki, why I quit the Tambiba Gimam Kangi, they don't find the toy Hiram Kudima, Awaba, Anaba, Kudimo sing, Ibumaki, Aningba, Gimatun, Kudima, or a Tolima. So we see God. This is the present reality. We have future reality. One day we will surely, certainly, without fail, will see God face to face in the face of Jesus. Jesus Christ gi mai thong da aikoi bu Tambiba aikoi gi ipa gi mai thong adu aikoi noma natraga noma di soidana phakta phaklang laitum na thomba adugum na soidana aikoi uguni. We will see God as He is. That's why we ina sung asis nang amasung aseng mapunsi sa khot na ba aduga thamo aseng mapunsi sa hengni hen hingin na bagi ikaw lang mo hen heng handra na koida. We will see God. Ako isor ugani til ina sung asin nang amasung ay baharaw handra. Then doesn't this excite you? Don't you long for that day? Aduga ni aduna hang kaurang dabra nang ipunsi da khwai di kaurang badu. No, quite pang poto pang brand again isor uber. It's a thousand Jose isor ude mid mang uber pang. I could be crazy about what udri Jose typing pan basida. I do no man not dragon no madi. I koi mahak pu ugani. Kayaki matic ninki benumini adu ginu. Mahagna magi could mag I could get Pete topigani. Mahagna could be consuming cooking max in the umatam taza it's announcing I koi gipunsi the gitamoi sing bagi punsi oipam to a upam to a higher punsi as a kaurang pam to a. Koi mari short kang the merpsing out with target. Nax short ugani. I do copy rubber pap. Copy rubber papi amoin natana. Mang like the Hawaii moin. Norok to select the Hawaii moin. Man, even Mapu with the Tamoy sang Matota. I do get Tamoy no on the band.
Isor Kangdaba Kanama the Pande. This you Christa Yaudaba Kanama that I sing with Mo Yaude. Adu Maru, Asia Papa Pound. No wonder Asigi Asing but Tamoise, Christian at Pibangame. Karigumba Nahang, Nasiginumita. Nangi Papa Puning Honglaga, Christian at Tokraba, Tabuk Aduda, Mahaki, Kanbibagi Maki, Punsi, Hingba, Sibam, Hingat Padudan, Taza boy Batargadi. No wonder Christian. High with the most people. Mahak, Nahak Mahak with Hazabi. Look at how the Brazilian housing. I could sort of boogany. So the no King with Hungany with Mab. Sargada. No one took a normally. Although high Matamado yo drinking power the day, then come with a quick grammar hingany. We have one task to pursue purity of heart. One task until we see God face to face. One task. Krista gi mapal na isor do khoi na mai ga unadriba numi adu pawa ai khoi gi thabak amadle adu di karino aseng ba thamoi aduda chakhot na bu khot na ba adu bu tanjaba mam thadu be inausing asi ai khoi pangal noi thokte ba khoi khangi adu har bu khudi mak sing si Krista na wasak piro bane khoi da Ibung mahang na high asing matamoy do panganabugi the magta, I quit magi, Tausalam, Pangalam, Matin, Kudim Pina begin hand man was a. Aduga, high basiki the mak quite cantito on Honda Matautai. Come on, I do with the ham the quick prathana to say. I could assume Bakangse, I could assume basing Magi Mang Putoxe, Matin is Prabu, I be Matin Pangbi, Prabu, a saying but Tamoy said, I put chocolate and be, I want that no more only Panba me pala, Christy Tamoy do I put and be. Other quick prath now is. I could Koran boys. I need to Nang sung ay tamoy yang watch your heart. Nang sung ay tamoy nahagi tamoy di yang biyo. Kari taurino karamay taurino kari dana hena kali karamba matang na hena kali khudi mo sin aduga hybrid kali ba khuding mak sing adu isor masung magi mating ma na taboy ba dar adugi pungning hong so kill sin every day in the power of the Holy Spirit. Iso ito wasing panggal the hybrid pap khudi mo sin do hatok sing. Adu thadu bichil inaw sing. Tamoy saying basi punsi maing hingna bidam akona tanza matamda. Let's refresh our soul in the blood of Christ. Yesu Christ gi I aduda. Ai khoi tamoy musung ai khoi punsi musung ai khoi thawai sin na honjase. Mani ma ki I adu khaktana ai khoi na son matamda kokpi bagi achoba wasak pi badulai. Iroi loy bedadi. Strengthen yourself with the blessed hope of seeing God. I couldn't even Hagna Pama Tamoy sing buggy, Punsi Sequoy Hingbang, Swan Matam so than like any weather. Mapum Power, Swan Matam again. Adungum Matam sing Aduda. Karina no equi with Hokodo was a I koi gi isor, so in Ugrino. Karigum, I couldn't quality nunches about the quality Ikai Kunda me, Makui Kundalaka, the man, I would never pam hand high over the mag, Unabugi the Magda. Paisa Panayam later over Targasu, I Arabitang, the Puger Laka, the Torokan, the Irusang, the Luzer Toga, Anan Pijosing, Lunam Maglerekan, the meal with him with them southern second. That is how we ought to do. That is how we ought to do. Aduga, Hariba, Manating, Gadoriba Paisa, Amasung, Mana, Gave Matam, the sea Changadoriba, Kudding Matam, Kudding Moxing, the Mana Palms, we made Umatam, the Kaisu, not about Gunakal. I'm going to quite Nahaya woman Maramna, Aduga Yumpalava, it's announcing Yabu Maramna. I couldn't we prepared the best. Right? Nupis in the Manga, Punkara Pambada Kasu, Pamu Volete. Karamatam, Adu Pamu the Budokange, Nungsiba Mahag Urmatam. Pamzaba Ma, Koidaza, Mad Umatamda, Aina Tingiva Paisa, Aina Wakiba, Nungshamarata, Lakiba, Adagidi, Lambi Marakta Mina, I want the teenagers, I couldn't loin Makautokan or Nang later. Nang I can after later. That's how we ought to do it. We ought to strengthen ourselves with the blessed hope of seeing God. Mamdi Kari the Makana, Tamoy saying, but sing the Yaiphabasing Christian I. Mamdi Mukuni Soruzani. Branatas. Pastor ko sole. Prabhu why sing pana ko ipun siyang akmatam na ikoy tuba jaga sing le Prabhu ay tuba jaga sing le. Prabhu khang nam sung khang dana na ki why asigi wang man ko ipun sing hing merm sini pa isor. Ay ko na khang ba pap amasung ay ko na khang da ba pap khuding mag sing adugulo na ki na pam da lakse ay ko kokpi amasung sing dokpi.
Prabhu David ko manaki na pamda pratana tauzuri ay khoi gi nung da aseng ba thamoy pinabi. Ay khoi basang hanbi. Maram di pa iso ay khoi nahak pu uzaning. Adugo nahak pu uzagani habi ki asasi kilo na Prabhu ay khoi gi nong magi pali ba mi pala sida aseng ba gi punsi sing ba da khoi mateng pangbi. Kudi mo singa sina. Naki mati mahal hina chawpo oisan. Jesu mi ni jegani. Amen. This was a getauza pastor gi nung sibam sung thawai sing magilo na bibada. Thamoy sing magi punsi de pap ki puning hong na papu hat paglo na Christ gi am sung thawai sing magi pangal de hingli ba thaja ba khudim ma ki mathakta. Ngasde gi hona lom na da mata madu phabu pangal pine biduna lengden lepi version. Amen.